buyut petigis. Sebelumnya ya, ini gimana di buyut. Hai ngangon bede, kira apa yang menang pagaweana? Mas aratul yang gerak awin. Aduh, puluh aing, lihat amatnya. Asal ngubang, abah aing can ngopi. Hanya, aing can ngopi siapa iya? Dengan anak gua lah, bukan duit. Bos, satu lah aku kesempatan celeng baik. Lagi dia, can ngopi. Bikin kopi ke? Lah bos, kebiasaan nitah-nitah baik. Ya tanya ho, hah? Aing jawara kan cek kebo, aing jadikan pepes tahu siapa aing hah? Ya mana bos? Kewanian sama duit ke aing hah? Yo di mana? Pokoknya mah aing. Yuk, mah hayang kopi jerotnya mun awal diboboh sok wae. Hayang kopi jerot. Aing nang di kano. Iya lockdown, ampun neng mah yuk corona, ku awet jasa kos formalin, istu ning jasa, nyaman 2000 tahun 2020 aing balangsa kene, nganggur kene, riet aing kieu mah, awewe ge mulai anu daekeun, temen aing hayang kawin deh. Lah, Be, saya handogana buah, abe menghasilkan duit nu dikeluarkeuna. Tai, Be, tai. Pun aing kuari keur butuh duit yo, yang ngalamar si Cece. Aing daripada kieu. Mending beberes buyut. Mantap. Aduh. Sasetan nyen pagar meni leutik. Aduh, cangkeng deh. Woi neng, nama lu tengah mana lo? Oh. Ayo kayak harap lah. Ayo jalan. Aduh, aing nyeri amat ya. Cangkeng asa ngadorok toh. Yang mana nyong? Aduh aing. Ih, saling cang be. Anjing banget. Sama nih cang bayo. Lu enggak kaget kieu aing nyeri. Atuh cia di lage, lupang tadi dolo deui. Aing kalor. Tesadel kalor. Kalau ngomong tangkrak, aing minta duit jeung meuli kopi. Kan saya minta duit ka aing, bapak naon lain sia. Menta ka ditu ka bos sia. Terus aing minta duit aing kira. Pat sia ngalunjak aing. Yo. Ada duit. Ayo. Uhuy. Itulah. Allahul kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi ilkulil kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Kan kieu mah ngeunaheun di jeleuna makam ge jadi bersih. Yang untuk murah aing ge. Bang. Coba amat. Ayo langsung bikin kopi yuk. Ayo lah bikin. Ayo banget. Balik. Nancang. Kopi. Nancang. Kopi nang. Kopi dong. Ambil dekat ha. Cantik, tenang deh. Bi, roti nasi anu ngeunah.
Aya kayak kau yang dibere. Ya. Balik tidak? Kurang. Ya, roti paling legit. Ya. Para lelaki. Tidak habis. 10.000. Berapa ya? Berapa? Ayo berangkat lah. Yang, pengen roti sih nyoyan ya. Bayar lah, roti mahal. Beneran, ayo kayak itu dah. Aing mending hehehesan, aing digambar lah. Kemarin keluar anak buah, biasa lah. Ya sudah. Ayo baliklah. Siang sebelumnya kemarin di dia, di dia ada yang mapadakna. Sana. Dompet aing leungit. Mana ya? Asana tadi ya mah keur di budak teh ya. Dompet aing. Aduh, aing kene nya. Woi tangkura, sen yang naon? Dompet aing leungit. Dompet nungkos kumaha tuh? Para coklat. Emang aya isian? Aya sing ante gede. Berapa duit? 2.000. Ai 2.000, geus ikhlasin mah sih. Cek 2.000 kemarin mah berharga ke lockdown. Ya, geus aing mah balik lah. Tidak balik. Oh, Aing lu tuh. ayo. Yuk naik sampai aing. Yuk, Mina, makan yuk. Mantap. Ayo lah, mulai sini lah. Ayo. Ya anak buah kemana ya? Boleh kopi kuku bal-kabal teuing. Oke doang. Yang anchor liar merencan ngopi. Kebal amat sih ya. Yang anchor liar can ngopi. Bos, yang tadi kebal. Ampurai mah bos. Apa sih ya? Anchor liar can ngopi. Terus guru naik siapa dia? Bos yo, kopi na, roti na yo. Wah, pergi main terlihat deh. Aing sih ya. Ayo lah bos. Lu semua dikemes. Saya kita rumah di kene. Enggak kau bos ya. Bos Oh, aing kesel. ampun. Roti nata. Nah, roti ayo. Mana? Kenapa ya? Oh, roti Jepang emang mahal meulina yo. Jadi guna ge roti paling mahal. Tunggueuna lah. Empuk. Empuk lah. Oh, gitu ya. Coba kau nyasain anak gua. Resek. Sia, ini beres sotek. Ngomong roti, be. Tanah sotek. Roti. Bos, aku bina ke, ieu rotina malengeuna, Bos. Poin beli bae. Gara-gara sia sih, aing ngopi jadi tengarana. Kita beli roti malah beli sotek. Gedang, siap gedang. Iya, Mbak. Pakai masker isi kena corona sia. Rasa iya. Rasa kuan sia. Udah dulu sia mah, geus. Kau kasih mata sia. Isinya banget. Ada ya bos. Ada ieu, Bos. Ayo kayak lah. Ayo masker, mas soprek. Siap. Action. Coba aku nyasain anak gua. Action. Kasih ya bos, ditang-ditang bae.